Voilà, donc betu bandime kuzonza mutsindu ya nzila zola, nzila nzayulu, nzila mavanga, nzila kiangala, nzila ntemo, nzila kimpanitu, nzila tia, nzila mpova, nzila ngwentangu, nzila ngwentangu. Voilà, nzila ngwentangu, nzila ngwentangu. Voilà, nzila ngwentangu. Je maintenant ngunza fana kuzaba kusadila banzila nyonso yayo. Ngunza fana kuzaba kusadila banzila nyonso yayo. Même si ngebe zaba ve kuitilize banzila nyonso yayo, mena ntango ngena kwenda sambilaka ngefana kuvanda na nzila yina ngeke kulandaka, yina ngeke kusosaka na kukula na kati ya kimpeve. Donc base ngeke na droit ya kuvanda na connaissance na banzila nyonso yayo, mais yake kwa ni trop prioritaire au moins que ngezo la ngemosi ça muna ku se développer, mais malgré que sambila ina ngeke na konda sambilaka, il faut que voir na nzila mosi yina ngeke maîtriser ke yina ngeke yina kenna tange na kukula na kacha kimpeve. Net façon pesa exemple nyayi mundu ba docteur bayina kelongo kaka kuswanye bimbefu ya babantu bake mingi yake na ba docteur ke expert spécialisé na ba meso, prénom spécialisé na itu bayaka kelonga itu nyonso baka kelonga kaka meso, bayaka bake longa kaka makutu, bayaka bake longa kaka spécial cerveau, bayaka bake longa kaka spécial banel na ba suicide momo, bayaka bake longa kaka spécial bameno. Ngeke docteur ngeke spécialisé na quelle fonction, am spécialisé spécialité amuno yake na makutu. Donc yai docteur ya makutu yake. Donc nyo aussi na kimbunzange spécialité yange nzila ngeke na anda yila kena tenge na tata nzame mpungu yina ke kudisa nge na kimbebe ni wapi nzila ngesa nishokwaku wapi nzila ngeke landa yina ngeke kumila plus que rapide côté que tata nzame mpungu. Cela veut dire yina ngeke kumina plus que rapide na kukula na kati na kimbebe. Prenons par exemple nzila zola, nzila nzayulu, nzila mavanga, nzila kiangala, nzila ntemo, nzila kimpanitu, nzila tia, nzila mpova. Bon, moi je peux dire tete ngefana kulongoka aussi kuzaba nzila mpova, parce que mpova, nzila mpova n'importe place inabake kusalaka bunganga, n'importe place inake kulutaka rituel yavanda traditionnel, yavanda rituel spirituel, parole lenda manque ve. Donc nge kena droit yaku maîtriser ntete nzila mpova. Parole zaba ku utiliser parole. Et oui. Donc parole veut dire mpova. Quelle parole ngene na basisa na babantu ya moyo to babantu ya kufua. Wa faso bake zonzelaka na babantu ya moyo wa faso bake zonzelaka na babantu ya kufua. Ngefa na kulongoka yao. Vova
kwa bantu bamoyo. Zaba vova kwa bantu bamoyo. Zaya muvova kwa bantu bamoyo. Zaya muvova kwa bantu bamoyo ye kwa bafwa. Zaya muvova kwa bantu ba moyo ye kwa bafwa. Donc bangunza bobo basadilanga, c'est-à-dire bangunza bobo basadilanga mzila mpova, ibantu bobo batombanga muzaya mvova kwa bantu bamoyo ye kwa bantu bafwa. Baina keso saka kukula na kati ya kimpeve na nzila mpova ni babantu ina ke kusosaka kuzaba wapi faso yandi lenda zonza na muntu ya moyo to wapi faso yandi lenda zonzila na babantu ya kufwa. Une première étape. Voilà. Donc, ça c'est juste un exemple, mais c'est l'original aussi. Donc, bangunza yina ke kusosaka kukula na kati ya mpeve, mekasi bake kusadilaka nzila mpova. Donc nzila mpova ni bangunza yina ke kusosaka kuzaba faso bake zonzilaka, faso bake utiliser que parole, faso bake manipuler que parole, faso bake transformer que parole spirituellement et traduit spirituellement. Parce que parole yange ngelenda transformer ya aussi na kinsuni to na kin. Voilà, prenons par exemple moulena transformer parole ya mune vana na pouvoir à travers ya cola rouge ye na singa ngalunkoto, singa ngalunkoto plus na bapiment nungu zanzo, les piments de Guinée. Donc kazu muke transformer sumedia kazu samana ku transformer parole ya munu mélanger yao na singa yai et na bapiment media yao. Cela veut dire transformation automatique ya parole. Mukezonza na mukisi, mukisi ke wa munu, mukezonza na babantu, babantu ke wijila munu. Voilà. Donc baina ke kuutiliser ke nzila mpova ni baina ke sosaka kuzaba faso ya kuzonza et faso ya kutransformer parole. Zaba faso ya kuzonza na babantu ya moyo e babantu kufwa. Zaba faso ya kuzonza na bazonje ya 3.49 simi biyabe ntiliziya zanza. Zaba kuzonza kwa bisimbi nsambwadi bya kyanduke kata nzambe mpungu. Zaba kuzonza kwa bisimbi bitatu bya masina. Simbi bitatu bya masina. Simbi bitatu. C'est-à-dire bake mingi. Zaba kuzonza na bisimbi, zaba kuzonza na baiti, zaba kuzonza na bibulu, zaba kuzonza na mikisi, zaba kuzonza na mukawa, zaba kuzonza na nsakala marakasi, zaba kuzonza, ye zaba kuzonza. Donc, baina kela alaka nzila mpopani baina keso saka kuzaba kuzonza na muntu utona kima. Donc voilà nzila mpova. En bref, na kuiza kumanisa parce que na kilumba bubu beteke sukateti ni awa na nzila mpova. Ingeta nzila mpova
kwa bantu bobo basalilanga nzila mpova ibantu bobo batombanga muzaya salila mpova zawo muzaya zonza kwa bantu ba moyo kwa bantu bafwa kwa bisimbi yevo kwa bakulu kwa mikisi yevo kwa ngwengonda ngwentangu mama ntoto etc. Donc bantu batombanga ku transformer parole bao lori yandikena kubasika devo babantu lori yandikena kuzonza babantu kena kuindima wi muntu mezonza parce que kena babantu kela wa lori yandikena kuzonza babantu yakena bude yando si yame banda kuzonza yame. Donc parole yangena bawu yakena kutushe bawe mfiki yakena kusala ba manungisi do fane pange zonza singe mezonza yamekwenda tama do fane pange zonza singe zonza ngemetala na muntu yimi. Donc zaba sosa ku transformer parole. Donc baina ke sosaka ku transformer parole ni baina kila ndaka nzila yayi ya mpova enzila yayi osi yake kunataka muntu na kukula na kati ya kimpeve lero ngeke metize nzila mpova tu viens anzila zola lero ngeke metize nzila zola tu viens anzila nzayulu lero ngeke metize nzila nzayulu tu viens anzila mavanga lero ngeke metize nzila mavanga tu viens anzila kiangala nzila kiangala tu viens anzila ntemo nzila ntemo tu viens anzila kimpanitu nzila kimpanitu tu viens anzila tie. Ça dépend ngeke ça le choix na jangu kena kulonga banzila nyoso après ngeke ça le choix quelle nzila ngeke choisir yina ke kunata nge plus que rapidement na kukula na kibebe. C'est pas obligatoire fallait ngeke maîtriser banzila nyoso mais c'est obligatoire aussi. Mais quand même il faut na kusambila ngina ngeke na kuna sambila il faut que vendre na nzila yina ngeke kuitimize ke mingi yina ngeke na maîtrise na yao enzila yina nina kesa lake ngekula plus que rapide na kati ya kembeve. Voilà malongi ya beto ya kilumbu ya bubu yae matondo mingi mkumba mfumo eto mbazi yetu siliketo nzambi yetu ni mwanda kwa utulombelebo ingeta ibobo